Anya laki din! Mangantan, taintaman mo't makipaskan. Pasken mo't asasawam, menso. Saan apasken ti birbiro ka? Ne, awan ti imbagak apaskan ti birbiro kang bakit. Kaya't kulaang mo't ti mapan Tapno mo't saan atrabaho akanayon ti turong ta. No kasta. Maumumakan ngagtrab-trabaho. Day tala dumardar ay iti paskan ti kayat mau. Ay na, saan akasta ti kayat ko asawan bakit? Kunak, mapantapay makipasken, tapno agrestamet iti trabaho. Res? No kasta? Awan res mo, tatrabaho akanayon ti sangsangwam. Ha? Basol mo ngamin tadi kamit agina na. Garden akanayon ti turong mo, uray saan kamit nga ibaon. Ala, uston bakit? Awan imbaga kakasta. Inton madamdama, day tamanan ti pagrekyaran ta. So, kaya't masawan, siya ti mangirugrugi iti apa, menso? Apo aya. Mangan taman langin bakit? Amangan no anya pa iti pagturturungan ti saritaan ta. Ay naapo aya. Jak maawatan ni bakit ko nadaduma paray. Abay ka tayo paray. Amin laabanag nga ibagak, sa bali ti pangipapapanan na. No adda ibagak, sa bali manan ti panagawat na. Kasta ya paray. Hun paray. Ay na, no jak laay ayatan. Amangan numatong pakon. Ay na paray. Day tatiti mo raramidan. Awan mo't latin asaya at nga itden na dayta. No di suwam ti asawam. Uwan nga rod pare, amangan matno ag menoposan paray. Hehe. Anya? Ay kano 35 na laang ag menoposan. Ay, pasensya kan paray. Ubing pailagayam di bakit mau. Ay, ano samlatan amangan no adalaang ti parigot na. Iso akas jeti ugali na. Ay, nabanugak naglaba ka dagiti murong tayo. Kano nagadumad ngamin alina ba ang bagay? Ay na, pasensyakan bakit? Tadi kan matultulungan ka dagiti trabaho diti unag ti balay. Nay, apa yan menso? Adda aya tinangag mo reklamo tapno ibagam ti kasta. Awan bakit? Nga maasyanak lang ngamin ken ka. Gaputa ka nayon asikalaang ti agtrab-trabaho diti unag ti balay. Sa anak akaasay tapno kasyam. Saan bakit? Ngam kanayon ka ngamin amabambanog dito yung nagtibalay. Ay na, awan mo't ngamin oras ko. Oray day tala ko maaglaba mo't ti aramidag. Ado ngamin trabaho kay bangkag. Agmula, agsibog, kaskada, anyala ditan Ay na, anak dak ti man nalon. Iso nga amok amin dagita. Saanen amasapol asag guys haom nga ibaga. Pinagbalin mo pa yun at abad ti tao. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat kaw maribirain. Wan maray, mapanak man ijay sentro. Ayawan ang paisaw maray. Apag isaw, adda awit ko alakaw. Amangan no kayat mo ti gumatang, mabalin ti utang. Anya aya dagita na ako maray. Beauty products maray. Mangkita ka, adda rejuvenating site. Amangan no kayat mo apadasan maray. Rejuvenating set. Un maray, padasaw, napintas day taon. Effective, talagang aglaw ti rupam. Anya, apay, anya ti pagkit-kitaam kanyak. Kuribat-bat abakat. Ay na, jak kasapulan dagita. Ay na maray, awan timbagbagak akasta. Ay na, awan ti panawon ko iti day tamare. Hay, makapainsulto mo dagita alako. Anya? Nay, apay, agan ano ka dinibiraing mensaw. Apay ka din na. Anya man hindi naramid na kada kayo. Hay, amin ngay bagak, sa balay ti panagawat na. No agpalawagak mo, at damat latay baga na. Ay na, mababainak iti dayta nga ugali na nana. Ay ngam, da kayo kumalatan ti makaaw-awat ken kwa na Tauray siyak. Jak maawatan ti ugali ni bakit ko.
Hindi ka di pala ang akas jay ti ugali na. Ay, saan mo't kit di anana? Ngam, jakman amo. Takilaat mo't latan akas jeti ugali na. Kasaritam. Amangan magno adda parikot na. Day, nasaya at magtapi masyar ka dito yung balay balasang kao. Kailiw kayong ngaminan, tatang. Di kay matnap-napan ngaminan ije balay. Ay na, madamamot nga men, di pa naggaik ka ijay umak. Iso ajak imal alati yung agpaisaw ijay balay siyaw. Isumit lagayam tatang. Kahit, asino nga iti mga awir iti anak yaw. Nilakay ko, tatang. Itugot ko kuma, ngam, nadagsan mo. Aywan anak ka, malagip kuman. Tiyan niya, tatang. At dakat nga min tinangag ka. Nasair ka daw, ti may sa atauken ka. Kapo, tasabali ka no ti panagawat mo, iti imbaga na. Kanay, nakaungat ka kanumay. Anya, ay unay mo't dagita at taon. Tila'y bagbagada. Basit laabanag, pagbali ng dadakal, ay surun kon. Ay nabay amon anak ka. Naibagaklaing, tapno inton sumarunaw. Ammo mo ti aramidam. Kaya't yu asawan, jak amutar aramidak, tatang. Ay na, awan ti imbaga kakasta anak ko. Maalala, lipata mo ti imbagak. Ay, inkakit mangpuros iti bunga ti mangga. Tapno aday sang pitmaw, kadagiti anak mo. Ne. Napudot mo ti ulo masimang pit. Bakit? Talaga napudot, lakay. Ay na, dagita tattao. Tila idandanon dakin ni tatang. Ne, apay nga minaya. Adda ka nung arod ng idanon nga ado ti ininsultok. Apay, managinsulto ak ay atao mensaw. Ibagaman. Ay, saan mo tabakay? Kahit apay nga rod akas jay timbagbaga ni tatang kanya. Malapay amon. Istorya la siguro Ay wano, adda nga tamot na sair iti panagsaong bakay. Apay, makapasair ti panagsasaok aya mensaw. Tanya nga rod ti kayat yu panagsaok. Nakain-inayad. Ano kumabato nga agtulad? Kat kaanon taw ang makadanon ije baba? Bakit? Jay slow motion ako nayaw? Ay namenso, apay, anya aya ti parikot iti panagsasaok. Kasjay? Ay na, saan nakasta ti kayat ko asawan? Bakit? Ha? Tapi nagbalinak manen atanga? Ne. Kat si katiusto? Ha? Wano? Isakit mo dagiti kakabagyan tayo. Gapot adda kadakwada ti babaem. Mensaw? Ay naapo aya. Adumanan tinalabid mo bakit? Bakit? Umay ka man kiting. Mangantakid di ka dagiti awit mo amangga. Bareng maagasan ti pudot ti ulom. Nay, apayin paray. Saan mo't ama iladawan day tarupam? Ay, ti ka di ba nun asawam ti makagapo paray? Muan pare, talaga ajak maawatan ti ugali na. Ay, ket, disnuga mo na, tapno, agnakam paray. Anya? Ay, oops. Joke lang pare, joke ka di. Si kamit pare. Ay, unay kat ngaminan ayaday tanga asawam paray. Kunadaan naragsak ti biyag, no adda asawa. Ay ngam, pagtaudan mo't gayam iti problema. Kahit naragsak mo't ngamin ti adda asawa na paray. Kahit apay nga rod si ka paray. Kanayon kamot a problemado. Isuan na saya at latan ti single paray. Ready to mingle and happy every day. Anya? Ay, ngam, it depends again upon the situation kaday paray. No day ta sitwasyon mo, birukem ti solusyon na. Amangan no kurang kalaang iti ay ayo paray. Anya? Ay na, dagita at tao aya. Ne, hapay ka di ba kahit? Agong unget ka manan. Ay, una yun aya. Awanin ti maaramidan dagita at tao ita. Iso atila rumrumwaran a produkto da. Ha? Ay, masyudo takman menso.
Imay nagisursurtay may sa akaruba itilako na. Ipapili na kitdain apadasak kano jay lako na a whitening soap ken pangpapu daw iti kudel. Kahit, gimatang ka kuman abakit. Na, apay, panagkitam ka din kanya ket kuribat-bat? Na. Ken nangiset, iso apaggatangan nak iti pangpapintas. Ay na, saan nakasta bakit? Kunak agumatang ka, tapno makatulong ka mat, iti pada mataong. Nungay si kalaang tinagbali na customer na no bilang. Ha? Adulamin? Ay, aguray ka man, menso. Amangan mat no babaim day jay. Na. Kat pambar na laang ti umay aglakaw, tapno umay nakasiripag. Ay, sus por Diyos por santo. Diyak man namuno pangal-alaam kadagita akap panunutam bakit. Saan apulos asim magid iti kinapudno. Ay, talaga ajak maawatan ni bakit kumari. Anya nga taaya ti aramidek tapno ikaten na tinaalas nga ugali na. Apay, san ka di pa yan nagbalay, paray? Saan nga rod, Mari? Ay na, no daduma, pampanunutag pa yan timang panaw kan kwa na. Sus, si kakumalatan tinagbalin nga asawak, Maray. Ay, di kang sawi ti kasta, paray. Amangan no adda makangag, kat idanon na kinni bakit naw, manayunan manan ti parikot naw. Ay, una yun aya. Amangan mat no kurangan na ti atensyon nga ipapay mo kinkwa na, paray. Kahit, anya nga rod nga iti aramidag. Alangan mat, nga isulatan ti kanayo na kaabay ka. Ay sus, kasanuak pa yan amanggad ngay. Ay naparay, padasam nga iday. Awisam iti parlaur, wano anya ditang. Ah, uwan man ngagpay sumari. Bareng agbaliw ti puloy ti angin. Bereng, apay, ada ka di parikot mau. Ne, apay tatang. Awan mo't. Apay, pagkunaan nyo mang. Ay, adu nga minti bang ibagbaga. Nga adu ka no ti mapaspasak tam tirik na. Gapo iti panagsasaom. Ay natatang, jak ammo dagita at tao. Awan mo't ti ammok asaan anasaya at nga ibagbagak kadakwada. Ay nabalasan ka. Abangan mo't ano at nga minti di mo mapupuutan ama ibagbagam kadakwada. Kaday tamot ti pakasaktan tirik nada. Anya, ha? Siyak manen ti dakas ita tatang. Ay naarsagid mo't launay dagita at tao. Awan, ti imbaga kadakes ka balasan ka. Ay na, di nakpagbalinin asaan ang makaawat. Ha? Awan pa'y mo't tinasaya at akatungtong. Ah. Puro perwisyo iti biyag. Malahos nun balasan ka. Di ka nagpungtaut. Awan ti sabali nga intensyon ka o kadagiti imbaga. Ay, biyag, saan ang maaawatan? Apay bakit? Napudot man ang taulong. Hay, diya ka mo. Kaslasi ka, di ka maaawatan. Ay nabakit. Lawlawagem man. Anyaya ti pagkaskas taam. Apay, dakesak ka di atao, mensaw. Ay na. Jak am mo ti ibagak. Gaputa jak am mo no anya ti makagapo no apay akasta ka bakit. Hay, panawan naklangan, mensaw. Total, didak maawatan. Jak ammo no anya ti aramidag. Taamin abanag nga aramidag. Dilawin nyaw. Na. Da kayo la akanayon ti usaw. Hay, kababain mo't kada kayo a perfecto. Ay na, jak am mo ken ka bakit. Mala, panawan ka pa ita mapanak biit ijay ayan datatang. Tatang, dituyak man pa'y balay yung agpalabas iti oras. Day, apay ka di baraw, nagapa kayo iti asawam. Saan tatang? Ngamay na, jak maawatan na talaga, no apay akas di iti ugali na. No damagak mat, no anya ti parikot na, awan mat ibaga na. Ay, uray sak barok, jak maawatan ti anak ko. Kasla sa bali ti panangipapan na iti anyaman na banag nga ibagakan ko na. Wen nga rod. Iso ama umakon. Kat kaslapayin kayat kun nga isina. Ay, saan barok? Pangasem. Ano sampay ti asawam. Ang mga ano agbaliw tumatlaan.
Kasi dagiti anak yaw, no agsina kayaw. Ay, anya kumapay ngay tatang. Unan sana bali barok. Kasaritak tumanan ti asawam. Bakit? Adda ka diwayam ita? Apay ka de lakay. No kayat mo, rumwartaman mat. Inta agday? Date? Ay na, sayang lang ti kwarta a magastos iti dayta. Sana bali, ta adamot bakit? Tapno adamot ati makunko na adate ta. Ay na, jakla pagan ano dayta aday. Mayat matlaeng no adda ti date ta nga agasawa. Uray sagpaminsan. Patibkeren na ti banding ti agasawa. Apay, saan aya amayat ti banding tayo? Ha? Ay kat, mayat mat bakit? Ngam tapno nakarkaro asumayaat Ala, intamangan iti restaurant. Wano, no kayat no? Inta iti parlor. Parlor, apay, anya ti panagkunam, laadak. Wano, maumumakan iti panagrup-rupak ha, menso. Ay na, makapauma ka biring. Jak amo na niya ti pamayakken ka. Taamin nga ibagak at damot maibagam. Ho, agsina talagan na saysayat pay. Ha! Nakarit ka iti sina, gaputamok at dababaeng. Kita man nga minda kita asungbat mo. Ay, talaga jak maawatan ti ugalim bakit. Makapauma ka. Uray pilitek ti bagik. Amangawat iti ugalim. Ay na, naumputin ti anos ko ka. Ay sus nagala sa talaga ti ugalim. Talaga jak maawatan bakit. Anya? Iso nga itamot lang. Pumanaw akon. Kat makaambukan iti biyag mo. Tatang, Nay, itamang payakas lamang kasangsangit ka, Bireng. tatang. Ay, balasan ka. Nagalasakit kita ang tarupam no nakarupangit ka. Ha? Ni tatang. Ay, gamaguray ka. Apay, taimay ka. Ha? Ginagaw pala ang disipngat kanlawag. Ngam, anda ka dito yan. Apay, anyaya ti parikod mo. Tatang, pangasiyo ko matatulungan na. Pimanawan ti asawa kay Jay Balay. Ay, kastaya. Ni tatang makapasurun mo ti tasong batyo. Ay na, basol mo ti amin. Nuapay a pimanaw ti asawam. Agamiris ka mat kuman Ha? Saan nga may nanasaya ti ugalim? Alawan, basol kun ti amin tatang. Iso tulungan da tapno agsubli ti asawa. Siyak ti ayan ti biddaw. Daputa sa anak a nagbalin nga open-minded, tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.